a very opportunity. Okay. Red is very talkative today. Yeah. Very jumping. Kada benar turun nomor turun ngon nele ngon da outs palangi show na mata ke dai. Da baka benar juga kambari bina ka beki benar kena staff na mata ko. Oh, ndo boleh na girls. Ena tamari bekara bini punjes. Right. Boleh na talanga na boys. Right. We can na darbo. Yeah. We kemuni na ngonelewa. Thank you very much. I define how to define takana darbo. Yeah. Ena kemu. Kone ni dormo biya mawati. Senga how to define takaya. Ayo define takana darbo bango. Yeah. Senga ni baleta na bakawati. Iya. Se kungalala. Ena nontam bulum-bula. Right. Bakana yang bagini bula. Yeah. Enda tu kina bakango maina rosu ngabulu. Yeah. Kina Kalau tulusu na ngabulu. mo definition ni ko sini bambau. Iyo, yan ano ko dipenta. Bawati bat kena ngonea bakawati bat kena dorbo. Yeah. Sangga yo raw dudik. Sa mawati sa ko biya dormo. Ayo, okay, Dormo Munise. biya mawati. Na bawati ngona ndala ko meke bakao salenga si. Yeah. Na bale sangga yo tama. Okay, alright. Tochi kana topic ni baka watch na mata ni ko. Right. Libre baka ni bina ka beki benar ngoni buli. Right. Na buli bitoka na mata kendai to all the students out there sitting for the FEYE examination. All the best beki benar na mata ni ko. Baka kira na manguli na baka benar ka kin yon na bisusu beki benar tumu-tumu na bisusu. Right. Gas ni buli na bi korni buli. Iya. Ado bi to ko ni baka ni bina ka ni an tebe lebih grabe. Iya. Binaka. Mana baka tamis kan ni na maru taki chura bi kame bali tir lebih anda. Ana bugni bi tarong ni FEYE. Right. Na mga nini tal tunga be wais na rusang gorto may Sida Australia loadout gang Yeah. ngani loadout na sida mit ma Australia. Yeah. O Tex Basu Yeah. o Sakarian daw singa. Right. Se ini finau Yeah. si Kelly tamba ka odoro cheso ni finau. Yeah. Chopio sabe nada wais na rusa be na numitungani salolo mimbitu yani. Bula. Tuno pa BTFM. Right. E amida. Amida. Kay achi. Ambil na ngawi. Wah. Ada benar ka be email na levu o Rachel Iratuba baka kina be Josh Loa. Right. Go and S Rock Resort NT. Do bula. And mataka nikua. Puna lebro ramba sa mga turang atul ta on raben buat maduata. Mi ambula rem bula siam bula binaba ni binachian ni bingrabe na mataanggo ka. Do na ah. Gibbs wanga reggae chick, okay. Na sa mga turang o kito tiwimbua. Iyo. Na boda imbua ya dibi from Nambuwalu sa Koteani then. Na Sarawanga close to 101 river there. Na Sarawanga. Iyo. Me boleh kan ni Nriketi. Right. Iyo. Sangkiti buna Sangketi bu maduata. maduata red. From there me ya dibi. Sa madu mola ko ba ya? Iyo. Mola ko ba ngoi masani sabu-sabu? Iyo. O tini kore kumbula o kilaka. Bodo chiko kilaka. Iyo. Takenro bodo Mali wa- takonro be umbua. Iyo matani kore mola ko ni takondro bentawara. Oi. Weli west. Okay, dawara they speak bon dialect o Ito bosa ba kami bosa ba kay? hi. Iyo. Oi. Ay what? Bua o the onro. All we want is one to know. Bua the onro be. There the kondro be. Oh, okay. So as gang when you reach Kumbulau there the last village is Kilaka. Na hi, dapat balik hi. O dosi. Hey. Ngo, koi, ngo. Uy. Okay to koi. Koi. Wai nunu koi. Ni Yeah. wala katan ni sa pas sumbe ni sa sawolo. Yeah. Laka di baya sanggoi. Iya. Sunong kay pasien di baka ruteo le kutia ay. Oh, Makanggo, okay, right. Right, okay. Hey. Ada benar tuks nga John, so ano benar kan buru bito kan matang kuha. Yeah. Arto tek muncul ko na geng ni pakamati sipi and Ararat meat industry. Hey. And countryside my Melbourne Victoria, o tamay tu kanang ango my Salian Raw, may namos. Oh, ndro mula kan ndro. Wow, so ay okundo. Korno nasa sotems. Iyo. Obil. Ada benar Tama kasanita. tama ba buturaki. Kasanita Rokotaro, sa masal sumay Vancouver Island. Oh, and domula. mataka binaka di ko. Pero Alright. sa lamongi. Mula na kamiao. Thank you very much for the lovely morning. Thank you very much for the company. Alright. You are the best. You are the Yeah. sorceress. Commodities. So sa na bukan road raw. Okay, kita may talot siguro matay ni kuha. Yan ang bula Na watch. topic ng bula pagawatch, Right. pati ng bula pagkadorbo. Normal. What is the best thing about ang bula pagkadorbo? Mula pa darbo is whenever you want to go, you go. Right? Yeah. And Sa tali. uh, Nada man na karakteristik Iyo. nindua bulo tu pagkadorbo. It's very easy. You Yeah. can go from point A to point B without any hesitation. Yeah. And another thing is this: Yeah, when you can go like you can study your partner from out of 4, Yeah. out of 3, out of 5. Well, ito sa agir mo ko. Ayo, Koro koro TJ, TJ, TJ go. LM49 gore. Okay. Carry on. Iyo. And another thing, Right. anytime you wanna video call, you video call. Yeah. Anytime you want to create a Facebook account, you create. Okay, nataro biya tarong ang demes mata kay mi kana Yeah, matari ko may- tarong may- i demes. Iya. Yeah. Sama pagkadorbo now. Iyo.
Sabi ka chuka ng bula ba ti esasya nga kina nangalala. Ngalala, right. Why? Come again. Iko tukun chuka if you want to go from point A to point B, there's no hesitation. Iya. Ya sabi na daro war chuka na matakani ko ba rong chuka mai. Right. Saka bira na ngalala ya. Au kere ndaw ngunum bote koro. Baleta why? Nama buna. Because maybe they some of the partner they disallow them. Iyo. Even before the partner. Before the partner. Yo kada balen balokang kursando na kale-kale gat. They can go here, they can go there. Iya, metarongi. Bangor me ngunoi babiti. The problem must be somewhere. Yeah. Okay. Nada na tali nimbula bakawati. Hey, Please. it's very fun. Yeah. Fun. Very fun because when you come to your house, there's somebody do the servicing. Okay. Nanomong garabi. Okay. Carry on. Yeah. All right. Yeah. Yeah. When you go home, Yeah. you'll be very happy. After a hard days at the office, Yeah. you come home, Yeah. Someone go? you'll be happy. Yeah. At your service like. Yeah. Nikona, when you come through servicing, Yeah. you'll face Right. funnyful. Okay. Onamara lalanda narika. So when you reach home, you see the mommy come. Right. When you see the mommy, One jilo. one jilo warna, on jilo warna may masi. Hey, limode. Please, here, take that one jilo. Jilo melila. Mese kana rese ni madorua. Servicing Jericho. Iya bani ni binaka. Jangan kayak meso total out pala lagi ni tu city. Selewan jilo mantap. Hey. So siapa tangin takimbau? Right. Ni anda bina kakem ni, bukan bulu cikai ni ngana kapitani ni Mamanu the Express. Oh. Ada bina kapitani ni Mamanu the Water Express really. Ada mata bina ko bang betul ambil port dan rau. Ada Terus sama ada cuma ada. mata kayak dia. Nama lem sar cumai ada bikin Facebook page yang mata kini. Oi. Yeah. When we reach home, we what? And you reach home, you're very happy. It's Yeah. very funny. Yeah. And you reach home, Yeah. you face a servicing. Hey, Sunny Boy. Sunny boy. Yeah, we say good morning to Sunny Boy of Nasi Sebas. Oh, thank you very much, Sunny Boy. We are enjoy enough. Dah boleh Sarah. Put just cream biscuit so creamy in every bite. Right. And buku ni namun ibito ko ni chuko. And out palang show. And matakani ko. Kena makito tale. And matakani mataka. Ayo mika galong bola. Kurumundu. Yo tande.